Чоң кеминде мондай эс ала турган жай бар экен, ашуу дейт. Бассейн шикарный. Тегине лыжага келгендер келе берет да. Бассейн дерзкий екен, 50 метров қой, как положено, профессиональный екен да. Вот он отель. Да, отельдер екен. Столдар қарап қойға. Киістер, чырақ. Туалет. Yanında duş. Вот, bir anlamda отельдер бар екен. Дерзко. Все из дерева. Смотрите. Даже тут қойғыштар да. Молодцы, молодцы. Андай жер екен. Чоң кеминде ашу деген жер екен. Отельдер. Номерлердің içi. Шырдақ. Yanında tuvalet. Мебельдерін. Все. Вот она. Кыргыздын эски немелер. Муну билесиңер, бадыраак жасайт. Тегирмен таш. Мештики тегирмен таш. Муну билесиңер де? Билесиңер де. Үтүктөр. Үтүк. Үтүктүн салмагыч. Башка чапсаң өлөт да. Болсо мындай ресторан экен. Кофе, туалет, вытяжка. Чайниктерин каралайм. Чоподон. Дерево. Onu менен бозо тартат, билесиңер, Муну менен куят. Бул депкир. Бул экөөтөн эле неме экен да? Бул экөөнү билбейт экенмин жакшы. Депкир, бул деле депкир окшойт. Ütük. Bunda ütük bolçu görünüyor. Elektrikçisi çok. Elektrikçisi çok ütük bolçu. İçine taş talıp olsun diye öyle aldı herkes. Tarelki. Ağırlık kızlar buranın üstünde bolçu. Hazır kız ne? Instagram'dan resmi görüp aldı koy. Tuvalet. Жрач. Светильник.